Hallelujah. Wachini mzaemo agotea. Diere moko ne juogi boro dhako. Amie icho juogi nango. Ochako nyuol, kochako nyuol ta iketo kot. Nyalore. Luka 10:7 motamo dhano. Nyasaye manyalo. Aluongo ere maoda. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Ere maoda. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Ijaka yudi lolwenye iremo. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Ichimja mundo lolwenye masanda. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Edire buko ne juogi bora. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Demoko tujuogi bora. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Kaga moremo tujuogi gopi. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Kamako tujuogi nango. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Ijaka yudo lolwenye madhodho. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Ichimja mundo mioluonga mami. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Ijaka yudi lolwenye muma. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Demoko ne kisoni sanda. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Idire boko kisoni sanda. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Anyola takane toko. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Anyola taike toko. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Ijaka yudo mioluonga dadi. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Anton nyandudo buogi. Asaka piro dialo mialwedo. Ijaka yudi lolwenye iremo. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Kinde moko ne jagarunda. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Demoko tu jagarunda. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Asore runda taluongo ni yath. Ololwenye Yesu, ololwenye mage. Asore runda taluongo ni yath. Ololwenye Yesu, Ayudo lolwenye Bima chakwe ndere YouTube. Ibro kwedhiri. Ediere moko ne Utabarikiwa. Jowadwa wendo wanodongo gwedho. Sio wimbo imewabariki. Abe uwinjo duonda kamoro. Umesikia sauti yake pahali. Ane mana timo backup. Yeye ndiye alikuwa anafanya backup. Jowadwa waduoko ne Nyasaye erokamano. Tunarudishia Mungu asante. E chokruok kae wan kod jati Nyasaye brother Wycliffe Oruko. Tuko na mtumishi wa Mungu Wycliffe Oruko. So yero imedo chumbi ahinya in. Unaongeza chumvi sana. Iwinjo winja. Unasikia, sikia. Tagomongo winja. Sikia watu wa Gomongo. Wan gi wendo wakae mano mana Kisumu. Tuko na mgeni kutoka Kisumu. Kochakre Friday osebedo kogwedho waka ahinya. Kutoka na Friday amekaa kitubariki hapa sana. Jati Nyasaye miluongo ni Celestine Peters. Be ung'e? Anaitwa Celestine Peters. Pame lweti ne Celestine kosega gwedhi Pigia kanya. makofi Celestine. Kore ka wan gi Yesu nyale nyaka Na tuko na Yesu anaweza mpaka mwisho. Miluongo ni Christine Otieno. Aitwaye Christine Otieno. Adwa kao thuolo makende. Anataka kuchukua nafasi ya kipekee. Monda chaka par nini ya. Tena kukumbusha ya kwamba chokruogni okelni kod kanisa mar Vertical Life Mission Church. Mkutano imeletwa na kanisa ya Vertical. Kaka unka uteni kubire kanisa kanyo Jumapili jowadwa dangu gwedhwa kaku ng'eny ka. Jinsi muko hapa yote mukikuja una Sunday mtatubariki sana. Ka wang chokruok pokorumo to jakwath bro nyiso kama kanisa ntie mondo ubi abia. In fact wabro manyo lori watingu duto te ubi. Kama mkutano haijaisha tutaita mchungaji awaambie pali kanisa iko, lakini tutaleta lori ya wabebe nyinyi nyote. Jowadwa kelna uru Christine Goruko gi Celestine Oltaka. Christine Oruko na Celestine wakuje wapande jukwaa. Haleluya! Haleluya! Hey! Hey Yesu! Iwinjo. Unasikia? Iwinjo. Unasikia? Pokatieko. Ajamaliza. E chokruogni to kawuono gwedh jowadwa. Mkutano hii imebarikiwa leo. Nyisa jabathi ni ng'e nang'o. Ambia jirani unajuaje? Carol David bende ni ka. Ati Carol David pia hako humu ndani. Hey, hey,
Kelna uru Carol David jatinya sae Lete Carol David hapa. Winji pokatieko. Sikia bado hajamaliza. Kawuono wang'eny gi surprises. Tuko na surprises nyingi sana. Jo New Vertical Life Church no riwore kod riwruok miluongo ni Street to Street. Vertical Church wako pamoja na Street to Street. Street to Street. Street to Street. Motel ne kod director Elkana Odindo. Kiongozi wake ni director Elkana Odindo. One kod jatinya sae ka. Tuko na mtumishi wa Mungu hapa. Machalo kaka wuon jogi. Anakaa kama baba ya hawa watu. Oko chalo ene wuon jogi. Haifanani, ni baba yao. Mose ya pregi injili ka inya mabose budi ma ne waneno jok moko e church matimo neno ni ya kokalo kuom Nyasache mano yalo kai no wargi to gima inotimro ne gine church. Kuna watu waliokoka hapo wakatoa ushuhuda kwa kanisa ya kwamba waliokoka na walikuwa kwa kanisa. Mano achiel kende miluongo na legit Apostle Joseph Odindo. Anaitwa Apostle Joseph Odindo. Pamelweti. Piga makofi. Mogik. Ya mwisho. Koro wan gi rais, kone jabathi ni rais. Sasa tuko na president. Wach ni rais. Sema president. Makoro telo ne waduto te. Sasa ni mkubwa ya kila mtu. Yesu number 1 to kore number 2. Yesu ni nambari ya kwanza, then yeye ni nambari ya pili. Ini kidwa kawe lakini eno pachi kawe no kumano wach ni wan kama wewe ukitaka kuchukua jinsi moyo wako inakwambia hiyo ni yako. Kati Nyasaye machulo lura inya ma jower giduto te. Yomolo chomor ni Mungu wa moyo wako inaheshimu sana. Hawa mbaji wote wamepita kwa mkononi mwako. Tunachunga kamile mtume ni mtume. Katikati yako hapo pahali umesimama hapo. Adwani wapamne wemondi kukikama ni mwenye sana. Usipige makofi, yeye anasema nipige makofi. Adwani wapamne director Morris Obiambo. Tupigie director Morris Obiambo. Hallelujah na Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Director wangecho kokae kocha Friday nyaka nyoro nyaka kawuono. Tuko na yeye tangu tuanze mkutano mpaka leo. Bora donga utuolo ni monda rwat mimi wa Kristo. Anataka kuchukua nafasi ya karibishe mama Kristo. Okay? Hallelujah. Hallelujah. Kaji tieko. Kama naenda kumaliza. Wakelo nyapuar koga. Tunaleta mchukuu wa koga. Ndio kawuono wanigikesha. Leo tuko na kesha. Utulia pole pole. Red Moscow. Tulia. Na ukitimo sweta. Kama huku beba sweta. Waboni Moscow wanigikesha. Tunasema pole kwa sababu tuko na kesha. Yomolo chomor ni Opaki Yesu. Sifiwe Yesu. Opaki Jawa. Sifiwe Yesu. Opaki amina. Sifiwe amina. Hallelujah. Anataka kubariki watu watatu. 500 Toa simu haraka haraka. Watu watatu wametangulia na wapatia 500. Weka star 811 star 664 Yomolo chomor ni ukipata kuja muone akupatie 500. Sikia hiyo. Amesema nafanya nini? Hakuwa amemaliza kitu. Tunakaa naye kutoka jana. Tunataka kupigia makofi. Wanikae kibisho. Wachini bisho. Tuko hapa na askofu Joseph Odindo. Pamelweti. Piga makofi. One akiame director Rogers Chabenie Chopoko. Kama director Rogers ako hapa. Ako nyuma. Bora kawa ni director Rogers Pamelweti. Tuko na director Rogers ako hapo nyuma.
Adwani kapo Kristino okelo kon. Kama Kristo ameleta upande wake. Yenaura rwaka. Wacha tukaribishe Caroline David. Makofi jamani. Almost. Jalnireto maloja yalo do. Akimaliza Caroline. Adwani warwak nyaminwa Celestine. Tunataka tukaribishe Celestine. Celestine kotie kotokoro Kristino tera kamoero. Celestine akimaliza ampeleke pali anataka. Hallelujah. Hallelujah. Kingeni inka gilweti manyasayo minono okrami okiwedala tingna chiel malo kama uko hapa na mkono Mungu amekupatia bure, usikii uchungu, inua. Acha kimed machielo cha gibeda rio kama. Tena weka nyingine ziwe mbili. Kaito wadi kama. Tena tuende hivi. Kama. Hivi. Kama. Hivi. Kama. Hivi. Amie Yesu sigalagala wa. Sangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen. Adwana gwene Yesu ratego. Anataka azungumuze na Yesu mwenye nguvu. Amina. Amina. Jiadimo ngeni Yesu adichuo kende machuo duto. Wangapi wamejua Yesu ndio mume peke yake, wanaume wanajilinganisha naye? Ani Yesu ne monyino teko na. Yesu ndiye amemuongeza nguvu zake. Umiokaneni kamata neno business maduong marpolo. Akikuona anaona biashara kuu ya bingu.